Ni na udhocha yuni umanyithie ni tawerastas kithuku anzomo na ke Aurelia ngina yaliola mauvo akwanzia ya meko na tuyambia ni kana gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu niwenda na kukulya akamba mamukwate mbau Mutongoi wa kyama cha ODM Raila Odinga kithitoni cha kwitya usumbi wa nthi ino ungu wa ngwatanio ya Azimio La Umoja Kavindani kau Ngilu niwenda enenthi kuvuthiisya uteti wa munini wa Musumbi William Ruto aimuweta Mukengani na utaikiika chalo ni wakuvingwa vilingi wa mauvo na ilivote. Gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu niwanenge ikundi miongwena na nyanya na ilani sia iveti amwika atandithia na ala metheana mamutha memwanya kimanza chilo viambe wa milioni 2.5 kwisila kinando cha Empowerment Fund kuma wardini ya Township va kaunti ya Kitui tanzia mwe ya kuyukilia kiukwati. Ngilu ainena na ikundi inza wavisi wake niwendea kuthingilila enenthi makaunti ya Kitui kukwata mbongwata na Azimio La Umoja nikenda kumotonithia ndongo ya ODM Raila Odinga kwasa kivevelo cha usumbi wa nthi usakua ni munene ula ukite mwei wa nyanya. Na mundu lo kunena mbesa sia uteti ando mokile ni mutumia usumu iwe ayenda ba ayasema noko mutumia uswita wa Raila nita mukonie kura nyeme ngilile amonza nina mwitise kura ngilile na 13 iliyonde tokata munenga kura ngilile na 11 tasho kata munenga kura na wewe ngoni situ tuyasani wangewa kura niwe kana timu oyu alama mungeye kura ni president ningeba wangewa lula watu ka president kwa hiyo dhani wangewe dangewe ni president Uhuru Kenyatta na yu president yasa nyenda Raila na no cho cha ba yule to dina kaka na tweka leo eto liga serikali ni Ngilu ainena na enenthi ani wakunia maleve ngwata na Azimio La Umoja iweta Raila Odinga no wawino manyi no tonya kuthinikia mavata ma enenthi kwa kiwango cha ithio. Kila kingi kuweta kiitwa baba care baba care ni kwasia wawa yuba yemundu ukaobe wa sibitali nundu dena mbesa esa sibitali ukaita wa no yenuka utakwitwa mbesa usiwe mundu musaka na timu musaka. Ngilo ni wamenda enenthi akuvuthiisya uteti wa munini wa Musumbi William Ruto iweta uteti wake tausi weni uvungu na enenthi maile kwithia na kianda cha kumwikia ona vanini. Ngilu iweta ndongo ya ODM Raila Odinga tawe ukavikia na kukilio kwati wa nthi ina kwete maendeesyo ni sia nduani kwa wiyaniu. Mayasi aiye undu tonyeka nondo suwa wheelbarrow amanyie kosa kuma kula kuyana ubungu ni makwati na karaile asiende sipesa malai ye nini ngumwete pesa ni simalai yeta alikile na Kibaki nita somo sisiana maana kambiaso mtekaka na uti ola Raila toi nake na kio waisi Kibaki tosha na ke mundu ita Uhuru ase this time Raila tosha. Na yeye minete huyu tetinda na ngejao. Ati kila mudanda tuikulia huku kanu na mendi. Tilivota vilingwa mavo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo.